ising. Ano na ito nakakarton nga imit, Mau? Ay kwa. Pressure cooker day tao. Impaw iti anak ka nga aday jay Manila. Ay, kasta. Ay, nasayat at napagangram iti bukal. Wano pagangram iti bulalaw. Wan nga raw. Tapno uray manula ang aminutos kat nalutaon. Wala, makatipid kay ti gasol. Ala, agluto kan to nga raw tapadigwan na man. Tapno makarama na mamit iti maluto iti pressure cooker ako nada. Ay katuan na. Siguradaw, padigwan kan tao. Da kayo matgayam na naising. Umunag kayo Ay saanan pilang. Dito yakon abay tiri daw yaw. At dala umay ko ibaga. Ha? Anya dahi tanana? Amangan no awan papanam ita. Umay ka man ijay balay. Ay katuwa na nana. Apay ka day? At ang aming impaw it ni Joyce idikalman a pressure cooker. Kat jakmat masiguradaw no hustuak iti amok a panagusar. Ha? Umay ka man pa ijay balay. Basaam man di instruction na. Jakmat ngamin mabasa nga uray agan tsukusak. Kentap no maisuro nakmat laang iti hustaw. Ngamin, naku na ti anak kaw. Anak kabut-butang kanuday jay. No saan amausar iti hustaw. Ay, wan na. Pudno day ta. Delikado matlang ti pressure cooker no saan nga amo nga usaran. Ala, mabit lang nana. Agpalasak lang. Aday ta, naisuro kon kada kayo nana. Siputan nyo lang dayto agtaytayak Wan basang. Numalpas yung nga idapan to'y apoy, orayan nyo asumardang ti panagtayak na. Sakbay alukatan nyo, taamangan nyo mapan iti rupayo. Ay sige pilang, agyaman akunay basang. Awan anyaman na, nana. Sige, tagluto akman iti bulalaw. Padasat man na paglutuan ti impaw iti anak ka. Ay, wana, nana. Padigwan kan tao inton makaluto pilang. Anya nga day daimat yun, nana. Nakabalo kong mat. Si daan pilang. Iso da ito'y tiinluto kitay. Ramanan nyo mat Tapno saan kan nga agluto iti si daan yaw. Umdas day takada kayaw. Ay na, agyaman ako na, nana. Awan anyaman na. Ado nga min tiinluto ka. Jakmat masida amain. Awan mat kadwak amangan. Oh, sige nana. Umay kunto isubli daytoy malukong yu inton malam. Siday inakarudan. Tapadigwak mat dabakla. Kanla kay Alfonso. Ay na, agyaman ako na iti dayto yung padiguyo si daan. Awan agyaman na. Si kakit limay. Ay, jak pa na subsubli ti malukong nagkarga nyo iti si daan idi na minsan nga aldaw. Ala, saan aparikot dayta? Tinapatag, isublim tao. Saan akaskin ni Ansyang? May sadusinan sa amutan ti malukong ko ije balay da. Ngamdimot la makarik na. Isu ajak idan padpadigwan. Anya? Isu dalang arudan ti padpadigwak. Makangagak pa iti sao asaan kano ana imas ti sidaan ngay padpadigaw. Ay na, masanay na kayo. Sipod pa ikat nagalas ti ugali day jay nga ansyang. Isu nga ado ti kaaruba asaan anasaya at ti panakilangin da ken kuana. Gapo takas jati ugali na. Oh? Naggimas de bulalo nga impadigo ni nana ising kanyak idikalman, bare. Adda ngamin kabarbaro a pressure cooker na. Iso nagluto iti bulalo nga. Pinadigwan na ka ko ng mare? Kan adda pressure cooker na ko nam? Wen! Nagdakil amalukong tinangikargaan na sika. Big size. Anya? Apay ngay adinak matla padigwan day di abakot. Ha? Apay nga ta? Naimpagkan ka takaba alam ti gumatang iti karni. Afford mo ba? Si kakit di man. Alaman nga ron, tagumatang aktumat iti pressure cooker ko.
Agluto akmanmat iti bulalo. Ultimo na day abakot. Pulos ajak paligwan. Anya? Anyati ko na mare. Imay nakainayaban ni bakit ising anang basa iti instruction no kasano nga usaran ti pressure cooker. Wan ko, Mare. Di na kano ngamin mabasa. Amumatan ni bakat ising. Ay nati ko namkit di talaga asaan nang amo ti agbasa. Uray no napigsapay ti matana. Anya? Nagalas ti ugali da bakit. Kunamlan no asino akalaingan. Ngam di namat amo ti agbasa. Ha? Uray idanon mo kankwana. Total pudnumat. Makagatang aktulaang iti pressure cooker ko ha. Pulos ajak padigwan day bakit ising. Anya? Gumatang ka iti pressure cooker, bakit? Tapno addaman matpagangrak iti kukod. Umapal ka manin ako na akon. Ay nasa anak nga umapal. Gumatangak tapno adda paglutwak kunakmet. Pulos ajak met padigwan day bakit ising. Agasam. Pinadigwan na da baklakin ni Mari Piling. Ngam siya, saan? Ket, gapula iti dayta, agsakit tinakam mo. Ay talaga nasakit tinakam ko. Ngam ayos lang. Tagumatangak met iti paglutwak. Tapulos met ajak ikan iti anyaman nga iluto. Anya? Ayun ganyam. Naku na ni Mari Pilang, nga inayaban ka no ni bakit ising anang basa iti instruction. No kasano nga usaran niya pressure cooker. Kita man, nakaalalas ti ugali na. Ngam di na matgayam amo ti agbasa. Tiyawanan bain na bakal. Anya ka din dagita nga ipagbagam ay. Anya ko matibibiyang mo. Ket amo tay mat abaketan ni Nanay Sing. Ti ko namkit di na amo ti agbasa. Malaksid iti kinaimot na dagmal tay. Ay, tangiwat mo man. Amangan mo, damakanggagan ka. Kat nakababain. Apay, awan bibiyang ko Ngo uray at damakangag. Total podno mat. Dagmal mat atalaga day di abak-bakatan. Anya? Kasta timbaga na kan ka, Mare? Ay nawan, Mare. Nalabas at talaga day ako, Marita. Nakauy-uyaw. Ay, mas daw ka pa ilang aya. Sigod akas dyan ti ugali nan. Ay, uyawan na amin na makita na. Ngam ti mismo abagi na, di na makita. Wan nga rod. Uray na lakat katawaan ni Nana Ising. Gapu iti panangayab na kanyak amang basa iti instruction. No kasano nga usaran jay pressure cooker. Anya? Nakauy-uyaw at talaga. Naku na kanyak agumatang kanumat iti pressure cooker na, tapno adda kanumat pagangran na. Kat pulos kanu adi namat padigwan ni Nana Ising. Ay, kasatin bagana? Ay, tiawanan bain. Baknang ni Nana Isingan niya. Saan nga agbibisin iti anyaman nga ipadigunan o bilang? Isupay Dala Gumatang man nga rod iti pressure cooker na. Tamakita man no amuna nga osaran. Nay, apa yung nakapulos ka? Bapan ang bakit? Imbagakan ka agumatangak iti pressure cooker. Saan ka di? Mapanak ijay ili lakay. Inak gumatang. Anya? No agawi da. Ilabas ko ijay balay ni bakit ising. Tapno makita na. Ken panunutin na asaan laeng nga iso ti makabail agumatang. Aniya? Mala, aglisi ka iti dalan ko. Inakon, lakay. Si kamot gayam an siyang. Anya ngay dayta nakakarton nga imot mau. Pressure cooker dayto ay bakit ising. Napanak gimatang ijay ili. Tapno addamot paglutwak iti kukod. Tapno man saan apanunutin ti kaaruba. Nga isudalaeng ti makabail agumatang. Kabalak magkit. Ken saanen anas ken ang mapanak iti ayan ti kaaruba. Tapno ag saludsod no kasano nga usaran ngamin ang mukon. Anya, ngamin sa anak akas iti kaaruba nga awan amuna malak
baksid iti kinaimot da, dagmal da maggayam. Anya? Anya, nagturod ka mutin anang ibaga iti kastakin ni Nana Ising. Nagawon a respetom iti nataengan. Ayawan bibiyang ko, amumatan kanya. Nataengan man wano saan, basta nasakit tinakam ko, jak palabsan. Tanya ko matibasol di tao ka. Awan mat. Nasakit la tinakam mo, tadi nakapinadpadiguan. Basol mo day ta. Ngamin, naalas ti ugalim. Ha? Sana nanaskan nga ibaga. Ngamin, ammom di tabagim. Sa ita, napan kagat gimatangan iti pressure cooker. Tapno lang maipakita mga da kwartam. Ay naan siyang Saan anasayat day tangar aramidam Dinak man bibiyangan si Kadino. Na Nuni bakit ising ti husto para kan ka? Sige, alaam amin akawus mo, taagdan na kayon, salbag ka. Isukit din ti kanunungan, tabakit abalo. Total, kat balo mat, agdan na kayon, kunak tumat. Nagbastos meten, di pa nagniwat na dadyang ansyang. Awan na talaga ti respeto na iti nataengan. Wen nga rod, amin maten ang mapanunot na kat isawang na. Di na pampanunutan ang makapasaer itirik na. Ay na, di lagbain ka ni Nana Ising. Amo na ayamat ti agbain dayjay. Saan? Ay sa bagay. Ala Kita man no amo na nga usaran ti ginatang na pressure cooker. No saan at iropa na ti ma-pressure, gapo iti pride na. Wen nga rod mare, orayan taman no anyamat ti ipadigo na kada tayo. Aday na, naluto mat siguro ti ang angrak abukal. Ay na, excited akmat nga agsida iti naluto iti pressure cooker. Sa anak anagura iti manunga oras. Ay, lukatakon. Ay! Nagputot ang dinaw! Ayan mo! Umay ka man! Darasam! Ay, tirupak mo tan tinagparsyakan amin tinlutok. Anay ko! Nagsakit! Jak amo no niya ti ibagakan ka. Nasubraan tilaing mo. Hanggang saan mo mo't kaya mapinagkuri day ta utak mo. Gapo iti panangusar mo iti pressure cooker. Anya ngay, di rupa mo, tina-pressure cooker ita. Jak amo nagsubli pa iti sigod a rupa. Hanggang bay tatanaw kisan pa inay. Unak man no nalaing ka. Unak man no amom nga usaray. Ngamin, imbagam nga amom, nga oresan kamit nga agdamag. Wala kay. Binasak mo ti instruction sakbay nga inusar ko. Binasa ma, hanggang naawatam nga raw. Tanong naawatam ko ma. Saan ko makasta tinapasamakin ka? Day, tati maghanap ti agpakalay nga kasken ka. Na-pride ka nga main. Imbisa masyanakin ka. Saan? Gapoy tinaalas nga ugalim. Kasta unay ti pananguyaw mo kani Nana Ising. Ibagampay adagmal. Asino itati dagmal kada kayo, Ala, gusto ko man lakay. Naut-ut lang nga rudan da ito'y rupak. Ungat ka pa ilang nga ungat mat. Hustaw! Anya? Naparsyakan ti rupa ni Mari Ansyang ko na Mari? Wen mare, isumat ti pag-istoryaan da iti tersena ni Manang Julie di Kalman. Kasta aya. Anya nga ti makagapo? Ti kabarbaro a pressure cooker na nga ta? Wen kano, linukatan na kano ngamin nga uray agtay-tayak paylaeng. Ay, saan na nagkuri ati kinalaing na ako na? Asino nga ita ti dagmal? Tunggalagsa ibaga na a dagmal ni Nana Ising. Ay na, maestrisak Jones. Ay na, mapanta nga tapasyaran ni Jebalay da mare. Ha? Wen mare, takitaan taman noan niya tilangana? Wala. Mapantay doon bigat. Tapag sasawak man ti awanan bay na babae. Ay makapailag. Ay na. Tiro pa na lang arudan ti na pressure cooker. Nagdangamot ngamin.
gayam ti masabat kaw pilang bakla papananyaw. Ay na, in kami man, balay daan siyang, nana. Pasyaran mi. Ay katun ay mabit man lang. Salud-sudak lang. Dupod no tay nadamag kaw, ang naukisan ka no tirupan na. Gapo iti pressure cooker. Ay, pudno. Iso, pasyaran mi balay da. Ay, kasimot no kasta. Naut-ut aday jay. Ang gusto ata pag nakman na. Tapno maikat na ti ugali na ngagpakpakalaing launay. Ipagarup na at ibagi na ti kalaingan iti amin abanag. Uray pay no kasta. Di yulat tayo bagbagakan kwa na ti kasta. Bayan niyaw nga isaw ti makaamirais. Ay na, agyang manak ta imay kayo kukumare. Ayun. Imay kami ngimsanda ka sa rongkaran. No di kat imay kami tapag sasawanda ka. Awan mati dakes na no agsaludsud ka. No kasano ti panangosar iti pressure cooker. Imay ka kumay di balay damari pilang ta insuro da ka. Tiri ka nangamin ka. Ay na naglaing ka unay. Anya nga ita. Tirupam lang aro tina pressure. Tapno amo mari anya. Tita o ama nagsaludsud nalaing. Ngem ti tao nga saan nga agsalsaludsod, uray dinaam mo, iso tayo kunada nga agin lalaing, maawatam. Wan nga rod, mare. No jakto mo ngamin kayat ti paisuro. Naamiris ko abasol ko. Binasak mo ti instruction na. Ngamtsak na awatan. Ay na, husto laeng, tanapanunot mo dayta. Ay, una yan tilang nga, mare. Nagalas. Ura ipa-photo lab mo, sana pumintas. Kakaasikan. Maghanap ti agin lalaing dayta. Na pressure cooker lakit nga rod tarupam. Ay, nakaw! Di pa nagsaludsod kat saan ang nakababain. Di nakababain kat ti ugali nga agpakalaing. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nakaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.